دەکوێتی هاوڵاتیان هەرێمی ئارام و دوورژە لێدوانێن دژیەکەن لایەنین سیاسی بژین چالاکوانێن دهۆکدا خوازەش لایەنین سیاسیین هەرێمە دەکەن ئێکڕێزیە نافمالا کوردی بەپارێزن ji ber ku bigotine wan tinê bi êkrêziyê dê mafên vîgelî bi dest veên خلق وسطية يعني خلقي بينغوفا كوديش سركرداتيا كردي دويتن يعني اگر دريجهيا مجوج دا برقداني هم هر دم برجواندين تايبت اكرزيا نافمالا كردي تيك دا يعني كام يت هند قناق تازه دا حكومة العراق تيتا بكينان بلا ام برجواندين خوين بوستو هم يبدانين عراق كي دي چوان دسكفتن ملت كرد زدك يعني نو كام يت قناق كده بوچنينا برهميه دي چواشين برابط باراخوش شوی چنینی هل گیرین برجامندی خلکی کردستان دیوی چندی ده هک یک ریز و یک هلویز بن اکید دی بو برجامندی خلکی کردستان جوا بس هک الویر بونه اکو بیش جگ و بون هر یک دی برجامندی خودشو اکید کارت کینی خلکی کردستانش کن حوالاتی جد کن لور امریکا همی خلکی کردستان چواری وی چندیه کو یک ریزی و یک دنگی امریکا البغدا گلگا گیرنده و پشنگی ام بکن بین هریما کردستان جی یک ریزی گلگا گیرنده سر رایا بوچو بیرو بوچونن جواز اوان آی دولو جان جواز هر کی پلان و برنامه خوابید بس بو مسئله نتاوی مسئله نشتیوانی گرتن و اکریزی گله گله که گرنگت هر قناقه گدا که حبت کردستانی بوم بدون و از داخل اکریزی بکن سیاست خو چالاکوانێکی سیاسی جی دبێژێت ئێکڕێزیە نەفمالا کوردی گرنگە لە دەوێت لایەنین سیاسی هەوڵێن جدی بۆ یەکچەندێ بدەن نەکوبتنێ دروشم بن بێگومان ئێکڕێزیژی مەرجێت خۆ هەنە پەزرامن ئێکڕێزی پندێت دێتن ئێکڕێزیە نەفماڵا کوردی دێ پندێ درست بتن و ئالیەن سیاسیەن کوردستانê بەرژەوەندیە تایبەتێت خۆین حزبی یەتاکە کەسی دانە ڕەخەکی و بەرژەوەندیە گشتیە خەلکێ کوردستانê بەرچاو بێتە وەرگرتن ئێکڕێزی پندێ دێتن و ئالیەن سیاسی ئێک و دو قەبیل بکەن هەروەسا چالاکوان و چاودێرین سیاسی دهۆک ئەوەیەکە ژی دەنەخویاکردن ji bo derbasbûna herêmê ji qeyranên siyasî û darayî û dabînkirina jiyaneka şayîste bo xelkî û daku êdî hawlatiyên herêmê ji bin giviştinên derûnî derkevin pêdiviya hewlên cidî bi êkrêziya nefmala kurdî bêne dan. Şêrwanxedir Kursad News Duhok